I pozdrav, dobrodošli nazad, Vezir sa vama. Idemo još jedan veliki val znanja. Počinjemo! Ljudi imaju manje hromosoma od krompira. Postoji jezero u Americi koje se zove Čekaj, stani. Chagoji Gagog Manchonagagoji Troburnagunga Marag. Što ima najduže ime za jedno mjesto u Americi. U Ujedinjenom kraljevstvu ili ga Velikoj Britaniji kraljicu ne mogu uhapsiti bez obzira kakav ona zločin učinila. To je zato što je kruna najveća tužilačka sila u ljudskom obliku, tako da je nemoguće tužiti kruna da tuži krunu, da se razumijemo. Međutim, to vrijedi samo za krunu, ne vrijedi za ostatak porodice od te osobe koja nosi krunu. 2011. godine Barack Obama je postao prvi predsjednik koji je pio pivo u Bijeloj kući. Što je najsmiješnije, pivo koje je pio se zove medeno pivo Bijele kuće. Zakletva malim prstom potiče iz Japana. Ona zapravo je predstavljala to da kada se zakletu malim prstom, prst za prst, osoba koja prekrši to obećanje mora odsjeći taj prst. Malo morbidno. Posljednje riječi Steve Jobsa su bile oh wow, oh wow, oh wow. Novela Twilight je bila odbijena 14 puta prije nego što je napokon objavljena. Google je zapravo matematički izraz koji predstavlja jedinicu i 100 nula poslije njih. Vjerujem da ovo niste znali. Vrela voda, to jest topla voda, zapravo brže se zaledi nego hladna voda. To je poznato kao Mpemba efekt. Postoji fobija zvana Jonah kompleks. Ta fobija izaziva strah od uspjeha kod osobe koja to voli i samim time isprečava da napreduju, da pokažu svoj puni potencijal. Za film Terminator 2 Arnold Schwarzenegger je plaćen $15 milijuna. U tom filmu on je izgovorio samo 700 riječi. Ako to pogledamo malo matematikom i šta je govorio u filmu, to znači da su njegovu popularnu rečenicu Hasta la vista baby platili nevjerovatnih $85.714. Des nagori je servis gdje možeš da angažuješ nekog da dođe i tebi kući na vrata i da se mazi s tobom i grli s tobom za $60 po satu. Listica u Mozilinom znaku Mozilla Firefox zapravo nije listica. To je zapravo životinja zvana po imenu crvena panda, koja više pripada porodici rakuna nego porodici lisica. Kinin nacionalni autoput 110 drži svjetski rekord za najdužu kolonu u historiji. Naime, kolona je mjerila dužinu od preko 100 km i trajala je oko 11 dana. Jarane, da je takva kolona u Bosni, znači otkazno pismo bi došlo prije tebe kući. Krave poput ljudi imaju svoje najbolje prijatelje. I one mogu biti u stresu, čak i u depresiji ako ih odvojite. Beba hobotnice može biti toliko mala da vam stane na jagodicu prsta. Bon Jovi ima restoran u New Jerseyu zvani Soul Kitchen. U tom restoranu nema fiksnih cijena za hranu u svom meniju. Umjesto toga mušterije mogu da doniraju novca koliko žele za tu hranu što su pojeli ili čak volonterski da rade u kuhinji kako bi otplatili svoj račun. Da li ste znali kliktanjem lajka i subscribe-a na ovaj kanal ukoliko već niste, da pomažete puno kanalu, naravno i šerujte ovaj video. Pa da. Pygmy marmoset je najmanji majmun na planeti. Njegova prosječna veličina je 13,45 cm. Ima prosječnu težinu od otprilike 100 grama. Svi predsjednici prilikom boravka u Bijeloj kući plaćaju svoju hranu, svoje hemijsko čišćenje, potrošne materijale kao što su na primjer pasta za zube, toaletni papir i tako dalje. To bi bilo to za ovaj video raja, nadam se da ste uživali. Pozdrav svima!